Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mahuli mga palanggungan sin kami hapag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jama'a mulia, jama'a balhurma, yaulungan daman kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita niyo miyabot pa waktu sing kita niyo, waktu hipagpupuso sin ilmu. Amuin kabiyaksahan, sa kahawa mahapon di habulan Ramadan amuin awan programa sin kita pagtawa kung sin kita niyo kabdal iftar di Hanidaul Islam. Kabdal iftar in maksud diha ini amuin magdihil pangadjian in mga kaguruhan sin kita niyo lugay ha pagtakad-takaran sin kasadlop sin suka waktu hipagbubuka. Amoy hindi malugpas sin waktu singgitan niyo, kapag takad-takaran sin waktu pagbubuka, nakaalok kamo, nakatinghog kamo, sin pangadjian, amuin tumaytay laway ring ha tampat mulya ini, diha station ini, tumaytay riha ini, lumatun maun pamatalawang sin tiap-tiap hang katawarin kanyo, haunu-haunu na binaybayan. Lapay na ima katotoy manghuran amunyan bihayaon na ninghog labay ring haaykom ding naman hakapupuan pakagimba-gimbahan haon na tampat abutan sin suara sing kami salam kasila sa namukan yu katan mga katotoy manghuran mura-murahan inggitan yu halong pamalihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damyek yan da isab itukbal kuin salam kasila sa mga sila amunyan bihayaon jimadya kakamu live, Facebook, sarta, YouTube, amuin haunu-haunu na sila tampat binaybayan, laung taha kanya-kanya hula, yari halaw man sin dunya ini, sa soko sin umukab sin channel ini, ni Daul Islam channel, amuin laung ta kabiyaksahan, pagjarahan, sin kamatauran, kimi kita programa, salam kasila sa sin kami kanyukatan, mga katotay manghoran, aunu-haunu na tampat in kaaunan sin kamo. Manjari mga palanggungan ha agama Islam biya na sin aki. Wala na to kya sayuhan in bulan Ramadan. Kaano ka no nakita niyo nagtagna habiyayaon. Miabot na kita niyo pagkahuan tag-unom adlaw niya. Pagtukom sin mata so kabihayaon ini. Labi ra kuman di na mabuthan ka jam tumugom na. Nakasukop na kita niyo, alhamdulillah, sin pagpuasa na to, laong takawhan tag-unom adlaw, di ha bulan Ramadan, hapatahunan ini, tahun, ay miyabot pagkawhan tag-unom adlaw ini, na, biyadin na baha, in, hapta kuman pilay adlaw na kapin-kapin, ini takatulusahan. Tilusahan na to, mga tayo muda agama Islam, in pag-ibadat halawaman niya, sarta amuin maglugto kita niyo bangmayan ing kita niyo makadawhat sing karidaan sin Tuhan Rabbul Alamin labay ring hapagtaat ha mga riyaakan niya sarta pagtunay sin mga ibadat siyara sin Allah Ta'ala di habulan ini amuin pilay adlaw ra kuman na kapin-kapin muklas na ring kato in bulan mulya amuin bulan nagdara barakat deng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta bulan ipag-aampon sin Tuhan Rabbul Alamin
sin pardusahan sin tiap-tiap hanggatoreng kato ni mawaya mangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin. Demikian bulan ipagmamahardi ka sin Allah Ta'ala dayng haapinar ka Jahannam ha mga ipon niya amuin iusal piyakay in kabuhi nila riha dunya ini nagtaat patuhan Rabbul Alamin labi luwa naglugto nagibadat di habulan o Ramadan. Mga palanggungan ha agama Islam, jadi nakita niyo ha hinapusan pagtawag si Asrul Awakhir hang po hinapusan sin bulan Ramadan sarta yari na haruhol-duhol pila adlaw ra kuman nakapin-kapin pilay room da kuman nakapin-kapin haruman ini biidnillahi subhanahu wa ta'ala sumud na kita pahikakauhaan tagpito duman sin pagtarawi sin kita niyo kauhaan tagpito na harum ini in pagtarawi na to biidnillahi subhanahu wa ta'ala magpulang maglabi launta mga duay room da kuman atawakan taas na tuy room da kuman na kapin-kapin ting haruman in Ramadan ando muklas na rin kato in bulan o Ramadan. Jadi mga palangwan ha agama Islam maniyo-tiyo bisaraon sing kita niyo sa mahapon ini lokay na pagtakad-takaran sin pagbubuka. Amo na in kalabbiyahan sin Qiyamul Lail atau akan pagqiyamul Lail. Pagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin laung ta ha tungaan doon amoy inding ha mga kakahinang si mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala kabiaksahan paghinangon nila amoy in mga ipon sintuhan Rabbul Alamin nagmumuhot in sila karidaan sintuhan Rabbul Alamin nagmumuhot in madawhat nila in kaampunan din Allah subhanahu wa ta'ala naglulugto sila aron di na magtug sa kahaba mabutin dungom karna sin maksud dumawhat karidaan sintuhan Rabbul Alamin. So manjari mga tay manghudaa ka ma Islam amoy nin bisaraon taman yu tiyo mawakto kya buskato bihawon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amo na in kalabbiyahan sin launta pagqiyamul layl pangilahan mo sin mga sila gawgot in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala muna biyay ta sintuhan Rabbul Alamin sa Quran mahamul liya tungod pa kakahinang si mga bariman ang ibadat pagkahinang sin sila biyay sin Allah subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. In ayat ini nasabot di sin Allah tabaraka wa ta'ala in sifat hantang si mga bariman nagmamabuga patuhan Rabbul Alam. Dahil sa mga kakahinang nila, laung sin Allah tabaraka wa ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Biyay tadi si mga mufassirun, in tungod pa ayat ini, in maksud dihay nilang si mga mufassirun, ay tartafi'u junubu ha'ula'i alladhina yu'minuna bi ayatillah an firashin naum yatahajjaduna li rabbihim fi salatil layl yad'una rabbahum khawfan minal adab wa tama'an fi sawab wa mimma razaqnahum yunfiqun fi ta'atillahi wa fi sabilih. Imbayta si mga magtatafsir sin Quran mahamulya at-tafsir al-muyassar tatajafa junubuhum maksud diha ini law sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga bariman
Mag-angkat inkid nila. Pag-angkaton nila in kakidkiran nila. Sin mga bariman, nagpaparat saya ha mga partandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha ayat sin Allah ta'ala, mag-angkat in mga kid nila, dahil hakukulangan nila. Hakukulangan pagtuturan nila. In maksud diha ini, yatahajjaduna li rabbihim fi salatil layl, magsambahayang sila tahajjud. Kana sintuhan nila Rabbul Alamin fi salatil layl, didto haruman, pagsambahayang sinto nga andum. Yad'una rabbahum, in maksud nila, magbati sinto nga andum, ang katon inkid nila rin hakukulangan nila, mangindwa ang mga ngayo patuhan nila Rabbul Alamin, magtag-ipon pa Allah Ta'ala khawfan minal adab, karena sinbuga nila rin ha adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Watamaan pisawab, iban sinsuwak nila, sub nila, baya nila, taog kasi nila, muhong sin partong basan dahing hatuhan Rabbul Alamin, sin ibadat mahinang nila yaw. Amuyad to in sipat nila biyayta sin Allah tabaraka wa ta'ala, wa mimma rajaknahum yunfikun, damikyan lang sin Allah tabaraka wa ta'ala in sipat nila ini, dahing hauno-uno rajiki, kaya anong hara na mo kanila, yunfikun, ay yunfikuna fi ta'atillahi wa fi sabilih, magnapaka sila, sin rajiki, yanughara sin Allah ta'ala kanila, fi ta'atillah, kapag taat patuhan Rabbul Alamin wa fi sabilih, sarta doon haran kawayaan sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amuyad to, in sipat si mga bariman, mga palanggungan haagam Islam, kaway takato sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amuyad to in ayat panagnaan, Daniel, sin amu ini indeng ha mga kakahinang, sin mga bariman, nagmamabuga patuhan Rabbul Alamin. Ikarwa ayat, mga tayo muda agama Islam, nasabot sin Tuhan Rabbul Alamin, in mga sifat nila ini, wabil ashari, hum yastagfirun, hawak tu ashar, lilayon taman sumungsung, at tawakan pagwasin ayat ini, in maksud si pagtawon al-ashar. Lausin Allah Ta'ala, in mga bariman, wabil ashari hum yastagfirun. Hawak tu ashar, in mga bariman, yastagfirun, na ngayo kaampunan, patuhan nila Rabbul Alamin. In maksud dihay ni sinayat, kana haula'il muhsinun, kalilan minal layli ma yanamun, yusalluna li rabbihim kanitina lah, wa fi awakhiril layli kubailal fajr, yastagfiruna Allah min dunubihim. Amuyad pin maksud mga tayo muda agama Islam. Kana haula'il muhsinun, in kaaunan sin mga muhsinun, tao nagihinang marayaw, kana sin Tuhan Rabbul Alamin, kalilan minal layli ma yanamun, tiyo daring ha mga room in pagtug nila. Yung sa kaula-ula, bukunda sila mahalok tuod magtug sinto nga andom, tiyo da in tug in kulang nila hakukulangan nila, arapon mataod in bati nila, magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin, yusalluna li rabbihim kanitina lah, magsambahayang sila karna sintuhan nila Rabbul Alamin, pagtag-ipon gawot karna sin Allah tabaraka wa ta'ala, wa fi awakhiril layli, sarta long sin Allah tabaraka wa ta'ala, ha maksud ini sin ayat, ha pagdihil tafsir sa mga pasirun, amuin long sin Allah ta'ala, wa bil ashari hum yastagfirun, in maksud diha ini, wa fi awakhiril layl, in maksud sin ashar diha ini long sin mga ulama,
in ashar, pagtakon siya, long si mga maingat haluga, in ari nila, in ashar, diha nilang na, jam'u sahrin, ay akhirul layli, kubayl al-fajar. In maksud sin al-ashar, jama' lang na sin sahar, in pagtakon sahar, akhirul layl, hinapusan sin dum, kubayl al-fajar, amuin masuok namon pa waktu fajar. Amuyad to in paghinangon si mga bariman, kana haula'il mu'minun muhsinun, qalilan minal layli ma yanamun, yusalluna li rabbihim kanitina lahu, wa fi awakhiril layl, arapon in sila, didto hay napusan sindum, ubayl al-fajar, masuok na paamuin waktu fajar, yastagfiruna Allah min dunubihim, in sila na ngayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin dahing mga pardusahan nila. Amuyad to mga palanggungan haakama Islam in sipat sin mga bariman pa Allahu subhanahu wa ta'ala kulang dahing mga room in tug nila arapon in sila magbati sin tunga andum magtag-ipon patuhan nila Rabbul Alamin karna sin buka dahing haadab sin Allah Ta'ala iban sin sub iban baya nila muhong sin parto sumbasan dahing hatuhan nila Rabbul Alamin tarta maabot hawakto amuin hinapusan na sin laung ta dum dito haamon pagtaron sin mga ulama laung na waktul ashar amuin masuok na pagumuwain fajar dito na sila pumansang mangayo pa Allahu tabaraka wa ta'ala kaampunan dahil mga pardusahan nila karna mga palangon haakama Islam in waktu ini waktu amuin ipangangampun sin Allahu tabaraka wa ta'ala sin pardusahan sin mga sila mabaya magpaampun patuhan Rabbul Alamin. Sabkiyawaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hadis ini bukon ini bat hadis law talamod ding mga hadis daif sabab aon ding mga kaibanan di magkahagad magmunakon sinamuin hadis ini di sila mabaya kumahagad ha ini sulangon nila padahalin hadis ini kiyawaita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat hi Bukhari ibn Muslim law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa sulusul layl akhir hina yabqa sulusul layl akhir fayaqul man yad'uni فأستجب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له law sin Allah tabaraka wa ta'ala amuyad to inasabot kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahing mga amuin karayawan sin tunga andum mangka magtag-ipon pa Allah tabaraka wa ta'ala. In hadis riwayat hi Bukhari ibn hi Muslim. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya magnujul magturun magnaog in mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala sin pagnujul nujulan yaliku bijalalihi wa azamatihi amo in pagnaog tumop hakabasaran iban katinggihan sin Allah subhanahu wa ta'ala di tanayad to manjarihi pahantang mangbiyadi inin hantang sin pagnaog pagnujul sin Allah tabaraka wa ta'ala mari palangit dunya sin pagnaog tumop hakabasaran
katinggihan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Ini parat sa yahunta, karena biyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Allah tabaraka wa ta'ala magnaog siya. Sin pagnaog balikan ko tumo pakabasaran niya, katinggihan niya. Tiap-tiap dum mari palangit dunya hawak to makapinda kuman in hinapusan to baharian sindum. Magkulang maglabi lang si mga ulama dito na mga lisag duwayaon. Amuyatin baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paamuin kahalan ini. Sa talong si Nabi sallallahu alaihi wasallam manawag-tawag in Allah tabaraka wa ta'ala in arisin Tuhan Rabbul Alamin hawak to siya magnujul mari palangit dunya sin amuin bari to hinapusan sin tiap-tiap dum isyusyu in mangindua kako lang sin Allah ta'ala mangayo mangindua marikako taimaun kulang sin Tuhan Rabbul Alamin panginduaan nila man yas'alni fa'utihi demikian hisyu'y mabaya mangayo kako uno-uno na pangayoon niya kako karayawan hapag dunya niya iwas hapag akhirat niya isyusin mabaya mangayo kako lang sin Allah fa'utihi demikian hirihil ko kanya in piangayo niya in iniparjanjian sin Tuhan Rabbul Alamin demikian hikatulang sin Allah tabaraka wa ta'ala mayastagfirni isyusyu in mangayo kaampunan kako faagfirlah ampunon ko siya amuyadto in baita kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hangkan na mga bariman kyawaita sin Tuhan Rabbul Alamin ha ayat na basta takaina wabil ashari hum yastagfirun in mga bariman sa kahaba mabut abutan in amun maray na gumwa in fajar didto ha hinapusan baharian sin tungaan dungom hum yastagfirun in sila matilo sa mangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin dahil ang mga pardusahan nila karna in waktu yan waktu hipagtatayma sin Allahu Ta'ala sin pangindwaa sin mga ipon niya waktu hipagdirihil sin Allahu Ta'ala sin hisyusyu na ipon niya mangayo kaniya waktu ipagaampon sin Tuhan Rabbul Alamin hay hisyusyu mabaya magpaampon pa Allahu tabaraka wa ta'ala rin pardusahan niya amuyad to inbayta kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga palangwan ha agama Islam hangkan na piyagbulan sang kato sin Allahu subhanahu wa ta'ala sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin bangaon sarapat in kita niyo suway matilusah magbati sin tunga andum labi luwa didto haamuin hinapusan bahagian sin waktu rum magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin hasupaya madawhat na to in karayawan dakula ini amuin intuhan Rabbul Alamin manawag-tawag sa kahaba hinapusan bahagian sin tunga andum di halangit dunya manawag-tawag siya ha mga ipon niya amuin mabaya mangayo papangayoon na karna dihilan niya panawag-tawag sin Allahu Ta'ala ha mga ipon niya hawak to yan amin mangindwa mangayo kaniya demikian papangayoon na karna taymaun mustajabun sin Allah in pangindwa nila demikian mang sila magpaampun patuhan Rabbul Alamin in sila ampunon sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuyad to mga palangon ha agama Islam bang in kita ni mamaya sin maampun sin Allahu Ta'ala in pardusahan ta bang kita magpaampun na kawaunta in waktu ini karna amin waktu biyayta kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipag lawta tatayma sin Allahu Ta'ala sin pangayo sin tiap-tiap bariman sarta hipag-ampon sin Allahu Ta'ala sin mga pardusahan sin mga sila mabaya mangayo kaampunan patuhan nila Rabbul Alamin. Amuyad to mga palangwan ha agama Islam. Naharuman ini mga tayo mga agama Islam.
Sumod na kita niyo pagkauhaan tagpito. Duman sin bulan Ramadan, di hahangpo hinapusan sindum, amoy ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maglugto na siya, labi ring halugto niya ring haruwaing bulan, haruwaing dum, bang di na hinapusan hangpo, duman sin Ramadan ini, kaya bayta sin Aisha, radiyallahu anha, ummul mu'minin, in aginiya, in kaaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang sumud din hangpo hinapusan sin duman sin Ramadan, in kaaunan niya long sin Aisha radhiyallahu anha, shadda mi'jarahu. Shadda mi'jarahu, bang tasinugon in kabaksuran diha ini, pagpahuguton niya na in panapis niya, in gungutan niya pahuguton niya na, in maksud diha ini long sin mga ulama, kajalan nisaa liyatafarraga bihi lil ibadah. Imaksud diha ini, lumayo na siya ring hamakaasawahan niya, hasupaya laung ta amuin mag-concentrate na siya, mag-ibadat, haruman niyaon patuhan Rabbul Alamin. Maglugto na siya, puspuson niya na intuyo niya, mag-ibadat pa Allah tabaraka wa ta'ala, apabila rumatong na hangpo hinapusan sinduman sin Ramadan. Damikyan kya baita, in paghinamon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay kada ahlahu, pagpukawon niya na in mga ahli niya, pagpation niya in anak asawa niya, at ipapagtag-ipunon patuhan Rabbul Alamin sinduman niyaon. Damikyan laong sin Aisha radiyallahu anha, ahya laylahu, in kaaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagbuhion niya na in mga ruman ini, apun hangpu ay rum hinapusan, in maksud buhion niya, fala yanamu fiha, di na siya magtug, sin duman niya, magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin, in hinangon niya, magkiyamul layl, magtahajjud, magsambahayang, patuhan Rabbul Alamin, magbasa Quran, magzikir, mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuyadtuin paghinangon sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kahawa mabut, in amuin lang tahang po hinapusan sinduman Ramadan, sampay na hadja mabut, waktu hipagsasahur, ang pasyahong mundom, sa sumagawa, biya pahay ni inbasag, mag-ibadat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di na magtug sintungaan dom, magtag-ipon pa Allah tabaraka wa ta'ala, dihang po hinapusan sin bulan Ramadan, in kaunan niya mag-itikap siya hamasjid, amundi na siya magbuwa dahil hamasjid, doon na hadya siya magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, malingkan magbuwa siya bang aun kakunahan hajat niya, gumuwa siya arapon mga irunda, doon na siya hamasjid, amuin tumutog magtag-ipon patuhan na bulalamin, sampay na hadya maghinapusan in laong ta iadlawan sin Ramadan. Abuyat to mga palangon haaka Islam, in kahalgaan sin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, labiluwa na diha laong ta duman niya, amuin laong ta pagkiyamul layl, pagbasahon si basa Arab, hati na magtag-ipon pa Allah ta'ala, sin tungaan dum, amuin paghinangon sin mga bariman, dahil mga sipat na sabot, sin Allah tabaraka wa ta'ala wasallam, magtag-ipon siya, timindog sintungaan dum, mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, sampay lang si Aisha radiyallahu anha, magpanghuwag na, magpamunto na, magkrak na insiki sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin lugay niya, tigtitindog, magtag-ipon pa Allahu tabaraka wa ta'ala, sampay nakaasuwo siya, laong niya, limatas na hada ya Rasulullah, may ta mo yan, hihinang imbihayan ya Rasulullah, alaysallahu, kad gapara matakaddama min dambika wa mataakhar, alaysa, kad gaparallahu matakaddama min dambika wa mataakhar, in mawaya ako matarbilang, dahing hamanga ipon sin Allahu Ta'ala, nagsusukur kaniya, in pagtag-ipon, pagkiyamul layl, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in yadto, pagsarang sukul niya, patuhan niya Rabbul Alamin, sin nikmat,
kianug hara kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin iampun na sin Tuhan Rabbul Alamin, in pardusan niya nakauniwan nakahuli, sa sumagawa masimasirain kusog niya mag-ibadat, patuhan niya o Rabbul Alamin. Amuyat to mga palanggungan haagama Islam, in long takakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin suway na to upihan in kakahinang niya, karna in siya suntuan na to pahinang marayaw, bang in kaaunan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biyay ni hantang lugto niya mag-ibadat pa Allah Ta'ala, para haliampun na in pardusahan niya nakauneban nakahuli, biyariin na inggitan niyo mga tay mahuda agama Islam, amun wala pa kita niyo kya janjian sin Allah Ta'ala, bat iampun na in pardusahan na to, suway na to, lipat ang palipaton, in lugto na to mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, labi luba diha iyari kita niyo hay napusan duman sin Ramadan, ando ayaw kita niyo magliso-liso mga palangon ha agama Islam, himinang sin pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala, supaya madawhat na to in ulong iban rida sin Allahu tabaraka wa ta'ala. Amo ini mga tay mahuda agama Islam, in kiyabay takato sin agamata, tungod pa kalagbuan kalabiyahan sin pagtag-ipon pa Allahu Ta'ala sintong ando. Dahil ha mga hadith na sabot, laong ta gimwa ding harila sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amoy in laong ta manunjuki sin kahalgaan, sin pagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin, pagtahajjud, pagqiyamul layl. Ini biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiyabay tahi Abdullah ibn Salam, hawaktu in Nabi sallallahu alaihi wasallam di matong pa Madinatul Munawwara, abon paghijra niya ring Makkahul Mukarramah, pagdatong niya pa Madinah, biyak siya sin mga laong tatao Madinah, nakalamod dun haon hi Abdullah ibn Salam, amin hawaktu yadtuin siya, bukon pa siya Muslim, karna ingkaunan niya, hawaktu nakauna, in siya rin ha mga laong tatumpukan si mga Yahudi, sa sumagawa, habog siya rin ha mga simampang, kapag datong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Makkahul Mukarramah, naghijra, harap pa Madinatul Munawwara, laong niya, iyatud kulong na inpamayhuan, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagka diungog kulong na dumatong in Rasul sin Allah Ta'ala, mari pa Madina, hambok ako rin hamangalong na simampang, kitaon kulong na bang isipagtagon Rasul, pag atod kulong na papamayhuan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kulong na hapamayhuan niya, in lingkat sin ay mo kaniya, amon wayron alamat pangilahan mo, bat in siya tauputingan, amo in lang ta, di magbabisara simunal, arapon, hapamayhuan niya kita kulong na, magtuy nagbunakon in pangatayan, kung sin intaw ini, bayho pamayhuan sin tao, bukon mangakal, bukon putingan, sa pamayhuan, alamat pangilahan, sin intaw ini, matan in kabtangan magbuwa dahil harila niya. In panagnaan law nakyabtang niya, kiyarunguhan ko, law hi Abdullah ibn Salam in ari, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang law ta advice ni hataw Madinah, in ari niya, ya ayuhan nas, o kamo mga manusia, afsus salam, pagpasampay kamo sin salam, wa at'imut ta'am, pagpakaon kamo kakaon, wasilul arham, damikyan pagsugpatan niyo, insilatur rahim, sugpatan niyo, pahugutan niyo, in parsugpatan haantara niyo, maglawlasya, magurud-ugat, wasallu bil layli, wan nasu niyam, in hinapusan kabtangan niya, langhi Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu, pagtag-ipon kamulong na, pagsambahayang kamo, sinto nga andum, karna sin Allahu Ta'ala, wan nasu niyam, hahal in kaibanan manusya natutub, bang niyo mahinang long sin Nabi, in nasabot ini, muna-muna magpasampay sin salam,
Hikarwa, magpakaon kakaon. Hikatu, parayawon in parsugpatan haantara sin pagkaukampong. Hikaupat, magtag-ipon, magsambahayang, magtahadyod, magkiyamon layl, sinto nga andong, hahal in mga manusya, bati-bat natutug, haluk-halukan, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinapusan sin kabtangan niya, tadkhulul jannata bisalam, bang niyo mahinang inupat na sabot at dulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanto makasud kamo palawm surga sin Allahu Ta'ala, halawm kasanyangan, halawm kasajahtraan, halawm kasalamatan. Amo yadto mga tay manghudha ka maislam in kalagguan, kahalgaan, sin pagtag-ipon pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala, labiluwa biya na sindum ini, mga tay manghudha ka maislam, karna in duman ini, mga palangon ha ka maislam, amo na in pagtawagon long tadum gansal. Gansal, kauhaan tagpito, amo in biyayta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inakin niya, taharru laylatal qadar fil ashr awakhir min Ramadan, jagahin niyo, lawakan niyo, hapain niyo, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in laylatul qadar, amun dum giyanta, dum mabahabarakat, amun biyayta sin Allah tabaraka wa ta'ala, in pag-ibadat haruman yan, hangkarum yan, khairun min alfi syahar, labi marayaw, ringhang ibubulan, wala imyanin Allah Ta'ala, in pagtag-ipon haruman yan, biya sinhang ibubulan, sa inakin niya, khairun min alfi syahar, labi marayaw, ringhang ibubulan, inyadto makajari pa, palabihon, palihon, lipaton sin Allah Tabaraka wa Ta'ala, in dayaw niya ringhang sabot yadto, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jagahin niyo, hapain niyo, lawagan niyo in Laylatul Qadar, didduhang po hinapusan sinduman sin Ramadan, amuin long ta yari kita hinapusan niya, labiluwa long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to witir. In pagtagon witir, amunduman witir, doon na kauhan tag isa, kauhan tag 2, kauhan tag 5, kauhan tag 7, kauhan tag siyam, amuyad tulong sin Nabi, dito hadto kamaumuhan, magjato induman sin Laylatul Qadar, sampai biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, labilu balaw na, dito hakauhaan tagpito. Ikakauhaan tagpito, amuyad din bayta sin Nabi sallallahu tagpito na, sinduman, sin Ramadan, di hatahon ini, di kita niyo launta magjara, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, maglugto haruman ini, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, karna makusog in riwayat nasabot sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hakauhan tagpito kamaumuhan, launta magjato, magturun in, launta magjato in Laylatul Qadar, amin tumurun mari in kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lapay na in Jibril alaihi salam, panghusing kamalaikatan, numaog mari, pa launta, lauman sin dunya, sindum Laylatul Qadar, in banus nila, tupot Allah Ta'ala, in labi makaingat sin banus sin kamalaikatan, hapag napuraan, sin Jibril alaihi salam, karna umatod, sin pamayhuan, sin ummat, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipon sin Allah Ta'ala, haruban yan, nagtatag-ipon, patuhan Rabbul Alamin, amuyadtuin, amuin saksian nila, hadarat sin Allah Ta'ala, in hisyusyo na, dahil mga ipon sin Allah Ta'ala, abutan nila, nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala, haruman yan, nagtatahadyod, nagkikiamul layl, nagbabas sa Quran, nagjijikir pa Allah Ta'ala, nangin dua apatuhan Rabbul Alamin, saksian sin kamalaikatan, hadarat sin Allah Ta'ala, sin mga sila ini, nagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin, hasupaya madawhat, in kaampunan, rahmat ulong sin Allahu subhanahu wa ta'ala, labi luba mga tayo muna sa haruman ini, ando, jagahan na tutun, maglugto kita niyo, magbati, sin gana-ganayaon, long ta, baya-baya mga sagdua, magtagna na kita niyo, mag-ibadat, patuhan Rabbul Alamin, sampay na hadya pagkagawa sin fajar, amuyad din baita sin Allahu tabaraka wa ta'ala, hinapusan sin Laylatul Qadar, sampay amuin gumain long ta, in fajar sadik,
ama magbalik in ka malaikatan madto pahadarat sin Allahu tabaraka wa taala mag-report sin mga kakahinang sin mga ipon niya diha longta lawman sin dunya ini bangkaw yabutan sin Allahu taala nagsasambahayang yabutan nagbabas sa Quran hi-report kaw sin ka malaikatan hadar sin Allahu taala deng mga tao nagi-ibadat patuhan Rabbul alamin sarta madawhat mo in pahala labi marayaw ring hang ibubulan higanap sin Allahu taala karayawan mo didto hipagbak mo in karayawan hadarat sin Allahu subhanahu wa taala mura-murahan mga palangguan ha agama Islam ayaw kita niyo magbati laol ayaw magliso-liso ando pilay rom da kuman nagkapin haruman sin Ramadan mag hinapusan kita niyo ha longta bulan ini amuin nagtatag-ipon patuhan Rabbul alamin miya makadhara akan sin Allah tabaraka wa ta'ala sarta hihinang inding hamanga kakahinang siyara sin Tuhan Rabbul alamin bilang amal salih di habulan ini supaya nato madawhat in ulong iban rida sin Allah ta'ala sarta madawhat nato in partung basan sa laggo-laggo ding hatuhan Rabbul alamin didto ha adlaw kana karna sin lugto nato nagtag-ipon patuhan Rabbul alamin karna mga palawon ha agama Islam ini paksa dakula jajakpatan dakula sin kita niyo amuin napi kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala piya abot kita niyo di habulan Ramadan ini sarta halom kasambuhan sin pamaranan sarta tiyawpikan kita niyo sin Tuhan nato Rabbul alamin nakapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala karna mataod mga tay manguda agama Islam mga kataw tay manghuran nato nangin dua pa Allah ta'ala sin wala pamyabot in Ramadan nangin dua sila Allahumma ballig na Ramadan utuhan na mo paabot kami ha Ramadan sa sumagawa bukon ingkatan ng indua ayad to nakaabot pa bulan Ramadan ando nagpatud sila pahadarat sin Allah wala pa mabot in Ramadan damikyan aon ding kato niyo nakaabot pa bulan Ramadan sa isab halom sakit sin pamaranan di kayahon tumukayad sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin malam main pamaranan nila di sila makahinang sin pag-ibadat patuhan Rabbul alamin damikyan aw ni sabding kato niyo piya abot sin Allah pa bulan Ramadan halom kasambuhan sin pamaranan makulasog inbaran sa wala kya tawpikan sin Allah ta'ala nakapagtag-ipon pa di habulan Ramadan deng hasabab yadto nakaabot ha Ramadan halom kulasog sin pamaranan sampay na hadyam yuklas in Ramadan deng kanila wala na ampon in pardusahan nila karna sin wala sila nagtag-ipon patuhan Rabbul alamin kalusungan dakula kalugian dakula hamanga sila piya abot sin Allah pabulan Ramadan halom kasambuhan sin pamaranan sa wala hinang in pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan bang mayang kita niyo makalamod deng mga ipon sin Allah ta'ala amuin maampon in pardusahan nato pagpuklas sin Ramadan sarta halom kita niyo karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ando mga tay manguda kami balikan ko tiyo da kuman yadlawan duman nakapin ha Ramadan hatahon ini ando paglugtuan nato magbuliraya sa uton nato in karayawan diarasin Ramadan ayaw kita niyo magliso-liso magtagna long taharuman ini magpataod na kita niyo sin ibadat patuhan Rabbul alamin sampay pahinapusan supaya kita niyo matarbilang dengan mga ipon sin Allah ta'ala amuin long ta karidaan niya iban maputo sin ulong iban rahmat niya karna sin lugto sin kita niyo magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ari na ako magpahawa mga timuda agama Islam yabutin waktu murah-murahan piyag barakat sin Allah ta'ala in waktu sin kita niyo mahapon ini sarta nadawhat nato in ulong iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.